Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Mat bakongsan mentah ke seni Shillong. Lek buram ke Autonomous Solution College Siliguri nyuspak rapun rengut ke Samla baladep pulih. Da ke jingsbun aisnam ke Samla Catholic na them ribhoi. Khang linti ke keti bat ki maulong ya ke surok Shillong sora. Bat shimti ukavrait pi marak ya ke syuki chairman Meghalaya luka yukta. Bat mentangin pa syuki Khubor bakambanya. Ke Autonomous Solution College Siliguri, ke lepelong ya ke jinglek buram, da ke 14 graduation convocation ya ke nyuspak prapun rengut ke Samla, ke bela pendep ya ke jingpuli postgraduate bat graduate ha ke arp kendai terik Jymmang. Kisamla graduate kila yo iki degree na jingpuli hagis nem arjar arpu ar do arjar arpusan kat ba ki postgraduate ki yo degree na kebenta kis nem puli arjar arpulai do arjar arpusan. Kini ke college kila yo eka kerdan autonomous status house nem arjar arpulai. Ya ke convocation na pelong ha auditorium Saint Kilian Arcade Siliguri. Reverend Padar Shajuman Chakalakal Jesuit Provincial ke Darjeeling bat Nepal Province ulalong ukongsan ha kini ke convocation sam degree. Ukongsan ulayro shikat day e jing tereshitam bat jing IT lut kinoyalam ke selection u donbosco ban sandur bat ban kentiu ya kalawai jing ki Samla ha kini ke than bat ha kari India hi barok kawai. Ukongsan ulayro kimi ki kpa ki balapha ela ke jing em ban plelat ya ki khun jongki ban kiu shiki kerdan jing puli ki bahajrong. Minta lingba kini ke convocation ki khun jong pi ki lawan ra ya ke buram bat kanam ya ki ying ki sem jong pi ulaong. Ukongsan ula kentui ke Samla puli ban penpau perthai ya la ke jingnang jingtip bat ka akor ke buram bikila ya lingba kini ke college ha ke imlang salang baki imman kasngi. Ha kini ke convocation ki don arpu prangut ki Samla postgraduate ki belalong ki sok ningkong na kini ke Autonomous Postgraduate Solution College Siliguri. Reverend Padar Dr. Babu Joseph SDP Principal ulalam khmat iki kentin kular jong kini ki Samla shwaban penkhamti iki degree haki kti jongki kat ba ki kmi ki kpa ki bahing sem ki pet it da ka jing ngau sarong ha kini ke lempung. U principal ulaong kini ki degree baphiyo menta ki dei kidak sa nam ya kini ke college ke bala kentiu bat yo ya ke kerdan autonomous college bat philong ki sakhi baningkong jongka ulaong. Nalor ki jingpuli ki Samla kini ke college ki layo ki jinghikai bat ki lat ki linti ban penroi ki sap bat ki phong tenrai haman way pa way Samla na du ki sports ki debate ki jingdraw bat ki har pa ki har ki sap jongki. Shwaban penkut ya kalumpung convocation ushrimesh karkhidholi u president students council ulai ke jingkren penwai ke basyongkun bat ke bektik ya baro ke belasaki ya kini ke convocation da ke ba pertajam solution u donbosco pilale ya ke bedai Thank you, fathers. Thank you. Welcome, Father. Thank you. We acknowledge with deep gratitude the tireless efforts of our faculty members, the steadfast support and non-teaching staff, and also the guidance of the college management under the leadership of the Solution. The graduate students of Solution College, faculty members, and all the other members. Serve my society wherever I do, and contribute by the values and best practices
Constellation College, Astronomy Ceremony. Good afternoon to one and all present here. I, Shillong, President Student Council of the DW of Social Sciences, stand before you to propose the vote of thanks and give a final goodbye to you all. Sanskriti Guru of Psychology. Kinongilam bat kidkot ke Riboy Catholic Youth ke Badan Shillong RBCYS ringkat ke jingit relang ke Regional Blood Bank Pasteur Institute Laumali kila pelong ye ke jing ais bun snam blood donation camp ha Donbosco Youth Center ha ke live ho terik ke Jymmang arjar arpusan. Hakini ke sngi la don bon ki briu ki belawan ban ais ngobhai la ke snam kamtam ki Samla. Ka Dr. Barlin pasak ka loong bagajing temu jong ni ka cam ka long ban pensluringi ban yerap para briu ban ay la ka snam klem tieng nis ban yerap sebun ye kinong pang ki bron kam kerki ya ka. Ban ay sebun ye ka snam kam kta i kitu ki ba ay ban ka penkot ye ki papang bestom ka loong. Samla Plishanri President ka RBCYS ula penpau ke jing sngongo ya barok ki Samla ki basbun mensim amtang na Riboy ki bala ajen sur mensim ya la kasnam na kebentaban penim ye ki para brio hakani kesngi. Te benta kesngi ka lai poteri mi iwan ha ka donbosco youth center maka dan ka voluntary blood donation camp ba organize ka Riboy Catholic Youth of Shillong. Te ngangkap ban ai kuble nungkong ki namar baklawan chakmat ban ais na mansobha kani ke jing ais na mansobha kalong ka bokordra tam namar kani ke sna baki ai menta kala ban ai jing imi ki we kala ban ai ke jing ko jing kia ki we namar ke sna kalong ke bagim la ban sna te dalam kam manu dalam kam ban yo na ki we te atat kesna man gaya kesna ladon kam man la kalai sekin tumu teng kendan kepor bangin dan snam ladam dan kibri pami shikmat dan ai snam man soba te kanir ro kar de gawe lo ka de ka jingkapat ye kiwe ro bakinyami kmat lang ban ai snam man soba kanir kalong ro ka jingkapat ye kiwe bakinyami kmat lang namar ba kidang don hi kibri batien kan mi shikmat ban ai snam mereka dia kan kam dia berlong komta, dia ingin berkat ingin aisna tangga dalam kam, mereka kesenam dalam kam bet man kepo. Dia lada mi syakmat ru kurki nong aisna man sobha, kindan ru ki benefit sefi. Kau kalau mi ai kini voluntary blood donation card ru benfila untuk nong kam ki bahaya masem lada jaba ki dong kam kesenam, syuakan lai benai. Tapi yo ru ya ke health check up, bag ni thog BP thog kesenam jadi di dan ruki ba bamte bagi QBP tad hadu ki lawan aisna mungkin salah ya kata ka check up jongki mo ki problem bagi dan de kibri ki dan kum san hadu letter kasnam met de ladang isim snam kum ni isim tampum laisan form de kan ni kasnam ka batam kamle ke ek bakta ek met jongki lada pi wan che ban aisna pu ida check shwai pi ida koi kasnam tho BP tang dang pi labiang ilaban shimekas kam jumhi tela dadan menu bakwa ban aisnam ide bende karta khatra dun rupusan snam de ka jingkia jumhi kre bende sausan kilo sheneng de ban yo ide bende kota ka snam nan ke hemoglobin ka bakar 8.1 sheneng de ki ka BP ka pal jumhi ka de ban normal ide ban check ki doktor apa ki aisnam de dekat hadu labiang kita dengan session ada senam jopi tigi kenthe ki laban aisnam man ka sau banai ki sindang na ban aisnam man ka lai banai te na small tenat but na ainu ya kini ki Catholic youth dari buai ki lawan kerpang menta kesi punya aisnam ke bagi no sine kalau ke na ka jumpa juga imlang sama juga beliau ki bapang Batali tak ada sisa kata the gift of life mah kajin ai ke bakoda kodo dan lapan ai ki lagi. Kajing ther ulap ba bat sengi bat miet ha ka arp kendai bat lai pho terik Jymmang arjar arpesan kawan ra kajing tua kendo ke bejur bha ha surak Shillong sora ha shilinter ke than tengar.
Kakti bat ki maulong ki lakhang lenti kini ke surang. Ki kali ki behir na Shillong bat kiu na sora ki la sakut dheng habaro arliang surang. Hakini ke jingja tua kendau ke ying obarwes khar kongor bat ke kong baya risha kurkalang ki badai shikurim ki basa ketiga ying bat kedukan kala syakban hakini ke jing tua. Donbok kini ki syukurim bat arngut ki khun ki la yok mi no bak shwa bantut ke keti bat ki maulong maute. Haba unong lum Khubor ulay kren bat kini arngut ki la thu da ke boong. Maria yui ki dak jong ke jing tua na ke jing telun ki mau barit baria wot ki la sei ye ki khun bat ki la mi syabar bat pet kerat syajengai na kini ke jing. Ki la thu barok ki jing don jing em bat ki mar ki mata la syatap lin lelin daga keti ia ke ying bat kedukan jongki. Kalau tren besar tren nanti lagi jadi kalau buat masalah itu yang ibaratnya ini tren ini kalau merasa bahwa gue nak cian ini di Shillong di Jylla ini nak membantu di Jylla di Jylla dan yo kebuatnya isimnya saya kan menilai dalam apa itu yo kebor dan buatnya kebor kalau ini Shillong dengan ding kita nasional ini di Samla di Shillong yo karena ini kita melihat lagi kecil ya kebor saya ini lagi kecil saya ketua peniru mulai relong lah cukup berat nolong lah orang kan pernah lah ayi nak ini tak jabo nak orang lapang blok ya blok itu bagi ini sektor nama sarkar te dan tanah blok bawah nanti tuan kita lele tanah berat macam macam kulai ben ya karena saya nanti seru play link nak kerap orang badan sekali itu aja seneng yang apa yang nak sekali ni kan dah play sekolah bersama orang kuliah ni kerap kita buat sama seru play link track yang nak play nak sama satu air itu soal ni ceblok atau tibaan blok ayo kita blok ini je hai ke blok lo blok ni blok lagi kerap ada blok lagi blok Kemudian kami sibar. Ulat ke Meghalaya CH Vijaya Shankar, ula pensmai ya ukaverait P Marak IFS officer bala Shongthat kum uchairman balai ke Meghalaya lo ke yukta akalai pauterik hayeng pakidulan Raj Bhavan Shillong. Hakini ke Jylang pensmai la don lang uba DP Walang Chief Secretary ke Meghalaya ke officer rang ba bat ke bahing ngesem jang uchairman bathamai. I, Sri Cabaret P. Marak, retired IFS, having been appointed chairperson of the Lokayukta, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will.
NAKA Jingmi ki kenrum kenram National Law University NLU hakarukam thungkam thungjam bat nalor kabailut bicep kalapelong ya ka Khasi Students Union KSU banwa jingtip da ka right to information RTI. Lingba ki jingtip na ka RTI hakalai pau terik Jymmang kinongelam ke KSU ki lalet ban pinsngau sya ka menteri ke bakmi ya keterangan Law Department Dr. Maisel Amperin Lingdong. Hadin ke jingi kendu bat ke menteri uba Donald V. Thaba General Secretary ulai thu hagilat pathai Khubor kinongelam ke KSU ki lalap bonjat ki jing deko hagini ke skul ba. Kebakham kongsan bat syirkhei kadai ke jing penserwaka ya ke pisa pat ba da Vice Chancellor VC jong kini ke skul ba loong. Kila keno da ke boong Vice Chancellor ke NLU da ladehi ula thungkam ya ki beriu hagini ke skul ba. Kinongelam ke KSU kila dawa ban wengno ya uni UVC. Kakong amprin kaloong ban ailat arbanai bakan le ya kapadonkam. Lailak san pendiriu hajar news pak salpau. Dega jingkeli kalong hakanu karukom ni beriu ulah ba wat ka baik ya ka junguru kin hapsiu da ka pisa jong penba. Inalor nang taru ni iba jutungkam tunjam kat ki boso genu. Wat ka advertisement hendrei umjupun mi pat ya kata result pada ulah thungkam thungbi gibriu lojong umjubu kata permanent post ndru pelong bi kita tenure post ni kita gi kontraktual buat wara you deputy registrar war bala resign menta bodi ibriu jubu buat kadang koi ka professor hangturu ka kita chakraborty kadi ke balik PhD ba kalau jubu te jing temu ka jubu kalau balada advertise ya kini ki kam ki jam kamu kan apiah nang ba reservation policy buat kan kam jing stu ajongi umpak banyak ke reservation polisi tak ada pun kelal di ini di permanent post lagi tenure dan kita ki contractual ibun ki ni saai ke memorandum hapi dari gawe ni lah dawa baik na kaliang i menteri ba idei ban le ban toket ya ke jing ini kenrum penram di badan apa university apa ka jing pet khamdam jong new professor Indrajit Dube budi vice chancellor di na kaliang ka government kalapan por ini arbanai begini ya kan ga jing tokit dan investigation halor ini kenrum penram bat kemangila pesauhi baik ini ke memorandum ini submit ke day based on RTI findings bakal apa KSU bat ni ngai scam hiru bak sokar simpia bat ba kadai ban pensitom ya ki kenrum penram abang ni beliau la pernah kampak lai ke por ke jugu ka bawal wasnaru bat ki kendon haka an ki bau ai bor daladi yaladi bung tungkam tungjam ka bomon ingin scam ni dawan ka sokar bakadi ban tokit benia bat ba kadi ban penstom ni beliau dan ni bat beng no ibu nang ni university kenang bakan ni university kan kiu kan ajmun to sisha ya ki pardo parasna bijungi lagi di bapuli di beli PhD dan ni buat kamot jam Ka Meghalaya kalong ka Jylla ka basuk basan bat ka basingan na kabenta kinong wan jingok kai perthei lepen bana uba Larsing Ming Sawen President ka Meghalaya Tourism Development Forum ha ka lai phau tarik Jymmang hadin belami ke Khubor Times of India da kaba lakin tho bakala bat lamler halor ke jingja ngai uraja Rajuvanshi bat ka kurim Sonam Rajuvanshi la nyau sngi tam hagithan sora da ka batho bakathan sora ka di ka ketem leno uba Larsing Ming Sawen habakren ding bakila pathai Khubor ulong ke Meghalaya ka di ka Jylla ka badon ka jingsuk bat ki briu ki beji pediang sngo bahai ki nong jingok kai perthei klem dadon kanu ka jingtmu ka basniu ulong kum kini ka jingkentho i ki pai ba ka Jylla amla ban pediang satya ula kentui ki nong tho Khubor ki bawan na ki wei pat ki Jylla ban wat ka jing shisha bat ki jing tip na ki telong ki batikna khamtam na ki tanat ka tourism jong ka sarkar Meghalaya Kibor sarkar bat ki pai ba na kishnong kathan sora kilatur ya ka riat karam ha kini gisngi baladep ban wat din trai ki shijur ki balajar ngai la palat chita yo menta I once again welcome all of you to this Press Fly Tourism Development Forum. With me I have Balian Lingdo, who is the General Secretary of the MTDF and a senior member of the Meghalaya Tourism Development Forum. This briefing is essentially to make a statement on behalf of the tourism fraternity of Meghalaya
with regard to the unfortunate incident or situation that has happened, wherein a couple who have visited the Sora, Cherrapunji, Nongriat area have been found missing for the last few days. Now, while we really pray and hope that nothing untoward has happened, it is really captured the mindscape of all the people in Meghalaya that all of a sudden 2 people have disappeared, which generally doesn't happen. As we know, Meghalaya is a state that is growing as a tourism destination, especially in the last 10 years and more so in the last 5 years. And the areas towards Cherrapunji, Sora, Dauki and the entire areas of the South Khasi Hills is an area which is growing rapidly, and rural tourism is now really in the fore of the Meghalaya's tourism growth story. In fact, of late, people who come to Meghalaya prefer to go to these areas more than even coming to Shillong. And this is the reality with which we are in today. This, in a way, is a game changer for the rural economy of Meghalaya. And Bat dak kini ki Khubor ngila poish ka bekut tak haduk pengindah Jymmang Khuborjylla.